kori ke hufa mohenga hi tal whatapu ko tō pe. O ku wha o atu pe mihe ni ka ata moa e whainga maari e koe ni e pongpongini. Ke o atu ai ho mo polokalama ngā maheni ko ia ko e whatu whanua who'ou. Pea mo piwai ni piukala ki tonga eki. O ko kori ke whatapu atu kia hou eki ka ma hataki lotu pea mo hata whanua. Whatapu atu kia tiki mo tōru ko tō pe ka inga tonga. O ku lawa ke ongo atu kia i tau polokalama ko ia o e ahoni. Pepe he foki, mo e kore ati kating mo tolu, ke mo toki share atu pe tau polokalama he pongpongin. Ko tu foki he taini mi kulo tonga kei hoko atu pe, lockdown ko aki mau tolu i Okalani Nusila, neonga kua e ngā hikonga, whanuaku o si holo hifo. Pe me he whataputapui o level tolu ki whainga maarian ki nau tolu, ko ki mau tolu i Okalani he ni o ku mau kei level 4 pe, lockdown ni. Pe ko tui koe pe ngai wheitu hanko Australia, o ku mou kei kau mo ki mo tolu i he lockdown ko ni he level 4. Pe koe ngai wheitu o ku ki holo hifo e whakataputapui. Pea koe ngai whanua ia ku nau toe whoki ki nau tolu ia me whakataputapui o tukuange pe ke tau ataina. Ka ukai ke holo ai tō koe ni, ai mahaki koe ni koe pandemic ki koe ni koe COVID-19, pe koe vailasi koe ni COVID-19. Aia o ku whatawange pe polokalamani o ku mo malu pe mo ngai api taktaha po ko whewhetu o ke iai ai kainga tonga kotoa pe lo tonga e tau whekuki mo fu mahaki whalirifu koe ni mo whatu tāmaki ki he mo ui. I e pongpongini whoki ko whiawhia ki uhanga taitai lerei a piveni piukala pe mi tonga eki. Malo e ngā ue pe mihena piveni pe malo e fua e whatongia whewhehake ai tuunga kuia i a tonga tapuna i he pongpongini. Malo bitolo e. Koi. O kore peke ufanga te whatapu. Karape he ai whitoka ki ole taimi. I lahi pe whe moi ki nā mga i siungi ke pe o whe ao moi e tonga. Koi. O ku whawhiwhia pe o kolo pe o kawa e maha ki taimi ke whakahoko e taki po kalama. Ko whotua peke ke tātanak mai pe whanki i siu, pai pe whanki i siu o siu ke takamata mea i pau ki whawhilawe i ai pe ai ki he inga i te whitoi mon pe kou ka uinga i ta la noa he sistem ngā au e mona hi. Koi. Koe lahi whatonga he lahi e whito kaki holo he mea pe koe COVID-19 eu tonu ke fai hahu vai isiu bebe porque o iro o ku
lahang ho tai mi tia e fa ma ki siu felala vei ke fa ma tunga ta programa ahon Koia. Malo pita piven ko tui ko mea mahu inga ia ai whakau ko ni tala noha COVID. Ku tau follow pe foke ngai mea koia tuku mai neongo o tuku aki he tokolahi social media ko fu ta uia ku fatu ta maki ka ko inga ko mea ia ku whaingo fuataha access kia i ho tau kakai. Pea mo ngahi matakari ke he pea ku pau pe ke tau folau pe o whatatau me tuunga koni ku tau iahi ngai ao ni. Ka koe tuunga koni he COVID-19, ku mahino ka te au koe ngai polokalama ki muana tau o stala noa ki he tuunga koni ku iahi ka inga koni, ka inga tonga i fisi. Pea ku koe konga koni ku o ku whiamau ke o atu koe he polokalama. O koe ke uhinga ia, ki ha uhinga whaka politikare pe ko aha whainga tokoni ha whainga tawhaaki ke teki nau tolu. Ka ke tau wakai ke teki nau tolu, ko kakai tonga ki nau tolu, pe mo ui ko nau whai, pe ku konsita pe he polkalamani ia ngahi tawhaaki ke hange ku oswhai tokoni ke teki nau tolu, ai pure angapa anga fituafe ke toko taha, o ku ai mo ngai whakaukau, me ngai tawhaaki ke ngai polkalama, koe kau tuku waka ko ia ngai whanua kehe, hango Nuslani ko Asteria, koe ki aha toko nia ka teki nau tolu, ka ki whainga maari ange kau fisi. Ka koe ngā ke tau wholau pe mo mea koko hoko he taini mi, whata tau ki COVID-19, na e toi lele i mai e he newspaper taimi ko a fisi, o ave fokia ki mamani. A ia ka pau e whakalongolongo e tau ngahi mitia a tau tolu, kai kai ki whakalongolongo ai hono ave ona ki mamani e ngahi mitia la lahi koe ni, ai pena kuna honga tuku mai o na hanga whaha mai foki ki tonga, pe na utohi whakapalangi lewa o kuiai mau totonu ke mau foki ki api. Ko tui koe poaki mahu inga ia mo matu aki mamafa, ai whakarea kou nau whai o kuiai mau totonu ke mau foki ki api i he whakaukau lewa ko ia. Na whai pe ai tohi whehui, he ngongoni ki he paremia, ki he paremia whikau aki pe mo e toe fwoi tukuange mai koe ni ai talanoa koe ngā whok koe nau whakaukau ko ia. Koe haku o atua e kau siaina ia e toko ke nau atu me Vanuatu, koe nau to whai ngā welanga, ka ri e kina ki nau tolu i fisi. Pea, o mai pe pure anga e nau tari ki ai, koe ngā koe polokalama proseki pea pure anga me fuoloa, pea ko pau na nau alu ki Vanuatu, koe ngā koe ki aha COVID i Vanuatu, o lava e nau kolontini ai, pe nau alu ki Tonga. Pea kumahino pe ngai ta whaakia koe a e piven, ka ngake taki kamata mai mua me ta whaaki koe ni o kai ngā tonga i fisi, koe i he tuunga koe whakawhelawe i pia mo e whainga taa koe ia o COVID-19. Iyo, kau whuke i siu wha mamahi solo. E koe tau whakafua pe, e tau tuiange ho tau wae su e kau mea konu stranded i fisi e. Koe. E ku, Neongo i whakamatala pure anga ku wei nau tokon whapaa. Kau kai ke oange whakamatala pau. E nau lava whakatūtū mo palani anga. E nau nofo koe hange pia nofo i dere ngā. Ke lava pe whakaaho pa toki sio ai ke kaha u. Koe. Nai nā ku toki ilo ki mui. Toko lahi e kaulaka tai whai gogoe toi tango di whaleareana kau e ngai whamiri gogoe na nau o gwei o nau ngai whamiri o ku stranded i fisi. Fisi, koe. Mea pao na kai ke hanga he whalearea whatokanga i kina ai mawhatu i tuki a isiu. He koe ko ha isiu wha politikare ko ha tanu hala mea koe istutu with the welfare ai kakai o ku now stranded i ha whanua mori kada na o stuk whalau mai ngai piku. E neongo hange ko whatanoa ki mua. Neongo o wai whainga o stranded i New Zealand, stranded i fish i Australia. Kana nau, ka koho nau koe feitu upea na nau o gai ko nau ngai whabi. Te ke nau kamata whalau. Hange ko mai ko nofo ki fisi. Nau nofo rewa he mesi o kakai nau nofo ai. E ngata i ko silini o nau mau.
ai magatunga no turit whakarere nau tolu ka pau ke ia hasilini peu kei i loto ofa ka kai nau no fai. Ka hanga ko he issue ni e solo o te ke i tau tolu ke tau whakaukau lahiang e anga hono hentolo ai keisi ko ne COVID. Ka tuka whata anoa toi piau ia solo he anga whakaukau i he scope wha lahiang ka toki o mai ai pe o whakavete. He koe ku sio o ku lahi pe mo ngahi mau anga whamatala o ku fo ena keise a ku pou ki he ta mo whawhi paki. Lahi ngai whamatala pe he o nau pou ke huhu COVID. Lahi ngai whamatala o nau pe he o ku COVID huhu. Pa whakatou hau pe me kau me ngai kakai he mala e metikolo. Whakatou hau pe me kakai o ku me mala e lotu. O wa au ape. Na kwai me ko toka ngai solo pa ko feta no ki ai. Ai ko ngai ko ngo I kai to ke ngai I historia maman e taimina e o mai ai kau sai ni sio tala mai o ko foi mamani fo puta pot. Koi. Te be mau noa. Ka koe mau ki mo au tapa fa. O isa flek, ko isa flek len. Sai. Hoko e fita. Ko sio ko e tai mini meta tau. Ko fita no ke. Ko fita no ke teknologia ko ni o wireless pa mo satellite. Satellite communication ni mobile communication ni. Pe guai na selava pa guai me o ku whakakau wai me o ku ne popo e whahai go wai me o ne popo e whahai. Kai tuka ngai kau whakatara noa hange koe ni solo te utarati. Kou tangu tuka ni kou tangu toni he ki pāka I popua. Na urere mai o whasosio mataika mo lomi me koe taimi pa wafe mai ai pe. Ka koe anga ni e whakaukau solo. O haviri. Ka koe tatala noa koe ni he wahaa. O yongo whunua maa wahe lau maire. Koe whakamooni koe ke whakaukau koe ni. Ne ongo koe fu airspace o ne hanga vai tu ua a New Zealand mo tongani. Patiet o koe foi permanent line o kune link koe kia te au. He foi telecommunication device koe ni. Ka neongo e haviri, ka neongo e mamao, ka au whakapaton watu pe e kurea koe ni koe ke pehe ke mawahe pe me telefoni e foi rea, pe apuhia e haviri o aria whituke. Koe mea mo ne hanga tala mai, o kuia e permanent line o kune hanga whihoko taki ki taua. Koe whihu I koe ko whie o ate au ia ke wakai kia e kau whanongo. Koe permanent line koe ni na invent ke tangata. Pe koe nau iau na tula. Koe tau koe kutui koe aku solo koe tau toki discover ai ngahi nau o na tula o ngau e akia ke lerei ai whahinga tangata. Ko hinga I whatala noa pehe, ke o ai whakakau e kakai. Koe ngahi mea koe no hoko whakateknolosia, o hange pe hamana, hange hatu tupure whanua. Ka koe tau mahino I angea na tula, moe misteri o universe o whakatupu, o tau ngau e aki. Ka kui kai more ke mama o ke pehe, o kai ke ilo he o tua, pe o kai ke ne ngau e aki. Ai ngahi nau koe ni e solo. He hange ko o whakalawea ne nai, hange ko hoko e Facebooka,
na ulave foki ki mua ko interneti ai mini Facebook ko ki konga pe interneti ka na ulave foki ki mua o hanga he social media to Facebook create fu va ta fu o fu va ta fu o psycholo o whakalakalaka o historia o mamani. O sai power. He ko fu va ta. He ko he ta no va ta solo he ko no fo ko ki mua. No fo ko ki mua. Te que existe tecnología ko i. He no fo ko he va ta na tripolo. No fo ka tripolo pe. Pe ala mai he ka mea ko tau he ka mea ko ne ke fa fe ki te ngati. Ka koe ne kolosi pe ha whahinga, ka kai pe wa whahinga. Ai pa koe ngahi whiri ke hea i he fuwao tā. Tā ino ke sai. Koe fu, pe he foki u haue lo tu mo e a ko whakamama i mai fuwao tā. Koe kusio koe ke fu sai pa welo i teknolosia. Koe ne hangea hano toi siwi i pe kua mama kua ai whahinga tangata. Koe ango usio hange ko whakalawi koe ani nai. O tau te uri piti pe tau tole nofu wao tā, he wao tā, o mai o nofu wao tā, he fu teknolosia, o toi mama o no civilise. Nā ku whanongo hake i he ngahi i malanga pe kau whaiwhekau. Malanga whaiwhekau ko tā ke whaiwhekau ko. Malanga whaiwhekau ko tā ke whaiwhekau ko. Whaiwhekau ko poupou ke uhu, whaiwhekau ko pai ke poupou ke uhu. Whaiwhekau ko poupou ke lao ke whamalohi, whaiwhekau ko. Koe mea ko wongo i. Koe mea ko wongo i o whai whakamatoa o whai rerei pe nau ngā we. Kau koe ere meniti koe o tae mausia o fu nau o universi mohono misteri. Hange koe ni. Koe taha e whakikipa ko whilawe kia. Kono hanga he pure anga o enforce ke compulsory and it's a must ke hofu COVID te tako toa. Wai whainga una bobo ai sai kau whatara no au i siu goi. Koe whakakaukau koe fifth generation network. Lai kamata hono launch me ngahi whaitu ke kau te gei ke kawa katoa whi kolope. Kamata ia he tau ko osi. Koe nau kau hau mai whi network a goe pako whi teknolosia goe solo. O huriunga whanoa e waweangi. Oe whainga speed o ne ngawe aki. Pea toi lahiang e teita o ku ngawe aki. E foi teknolosia ko ni me alolo tonga ko ni fourth generation utau ngawe aki taimi. Sai. Ko hono lau maare mono whakakau e foi teknolosia ko ia. Kene hanga konete mea mo ui ko tobe mo object whainga ketset whakateknolosia pe. Tene o mai ai whainga nau solo o kuofi he otua. Ko karanoa nā ku loto ke u whetutaki ke kau whaiwhekau nau taranoa he mea kone anti-crisis. He kou whanonga pe ke nau mea o kuhinga le rei ka au. Ai whakau kau. Ka kou taranoa ni he foi sistemi pe kone teknolosia. Moeanga e kusio o kwai e nau fe. O kuyai ai elemeniti ai o nau fe pou a. Ko hea whau taranoa he koe lau maari he na iai pe ngahi
na ia ai rakau mu ai e a mai ke wa no vai me ui ko ku kolka e ko ku kolka o kai ke hafa uri ai o ku drive ka to pe no una e teknologia o satellite ke pe foi initiative agora foi initiative ko o fifth generation de mobile network wireless ka kuna me hangem na me match ka to mai ke foi time ko ini na e foi que gula ve ki mo ko covid he fakau it did not happen in isolation ke pe whakanatula ko foi ko anga i whakau ko ha mea nai palani ai COVID i kanai kai ke pehe ko mea nai whakanatula ke pehe ko ha ke tau sio ko whakanatula ni koe mea ke ka pau e mate ha mon manu o whakanatula pe ai tupu ai uanga ia me ai na kai ha uanga ai ki mo ka whakanatula ni tupu whanga mea pe na kai o kai ke tui o whanatula I lai foi ha o kai whakakau ke reinforce ke compulsory o me alu le vai whakakau o me tui ke whakakau koe o anti-crisis is a way ke mawai whainga tau peha whainga identity sai solo tukau ki whatata no pe kau fo ke foi subject ko ni foi subject very complex kako whainga ke ulava o whatala no pe mahino lai pe fo ke kai ke tau whaarea ke umea ko te sio kona ke mahino ka tu pe kau whatala no ange se solo kai he koe whakakaukau, so koe whakakaukau koe o enforce hange he whakatala noa he whainga koe o naulefe mark pe ko ha whainga pe ko ha chipi, pe ko ha identity mana tui koe kuonga koe computer nei, fui computer tahana ni whao ea he fui lo ko alu pe whanki microchip sia te imino au bea ke hange haki fui toti haki fui one pe lava pe ai au that minuteness. Kakoe uhinga fo e fatano gai ke hepe ke ata fo kau ke nanga fatonga te dynamic o misterio universi o ku ke mama o ia me tau ke whakaluku fua anga tau ilo ki ai. Kako fatonga i ku lahi whahinga unau mau pe nau toli ki foi konga koe pa nau whakapona e nau tol hange koe that's the all and everything. Kako whaamu ke tuange whakaukau ke nau lava whatoanga o kuea u ere me niti o whelalawe i whakaukau ai. Tai, koe whakaukau koe hune whatanoa ke Internet of Things kama fifth generation ni. He koe whakakaukau koe ia ke ne hanga o pure a ngahi existent o ai o headset pa o device e foi kolope ina precise timely mena o hange e timing o go vare pe o ki tirei e tatala noa koi o teknologia fo go ni o ke hono fainga speed tene lava mai timely he uhinga he tau mua mea goia tene lava fe e mea lere kapa e whakafokwha o ha kuri matui koe whakakaukau ia i teknologia sai tō kautala noa nge he whakaukau e anti-crisis matui koe u mea automation ni mo foi teknologia gonyo o ku ne provide platform o fekite ngaki kakai kai rewa ke tanga foi peuria fakasio kalafi fakanga fakasio kalafi koe foi
hanga foki. He foi compulsory, ke ai go ke compulsory o ai ka kai to la ke na tui. O ku ai foi force me tua. O ku na hanga ngawe ake ai foi penete miki ko ni. Ke ai hano te ke ta ko to. Tangata moi ko to. Sai. Mana tu ko ne mau pe he foi to ta ko ya fainga tau pe mau fainga identity pe fainga chip ko ya. Malawa le wa he teknologia ya mapure ho tuunga moi le rei mapure ho location ni mapure. Ai me agora na tau fa ngawe o tau fa pe he ka hoko ha mea ko me o tua le hoko mea ko me o tua ai tau be tau fo tu mea ko tau fa ngau fo ko coincident ko te lera tu ala pa ai ki foi me te fo ke te afi ki ta ki fare ko lo ko ya mo te si o atu fo accident ni ma me le mo ta ko foi me pe he fo sol na tau hanga articulate ai hoko ngai coincident ko ya ko ngai voice pe le o tua do fainga bepe o toi o tua I moi ben ka ko foi device ko ni ko foi tecnologia ko ni he anga a ene tu tau atai na pe na ya solo o kune hanga ya o reinforce mai fa kau ko ta no ga ka fa se ka to la ko ni he antichrist he ko ha o hinga o ko pe he ayo o ko antichrist o gwe ene felawe mo antichrist he malama he teknologia ko ni o mapure o le pe hala ai ke puke ko pe te ke mohe pe te mana tu ko fifth generation dia ko foi teknologia system be in its own ka ke ko hinga fo ke tala noa ko antichrist tene lava o fai me o malava fai he o tua in a negative way. Ko na fo ke ko manatu ya uya na fa no mo pe ke high school no malanga I mai malo mamfo li fa mo me. Ange ha ko ilo time go na te ke fe. Te mau ki o te piven mau ki me mai network ha o kada pe malo ki o ki wesia network ko a piveni pe me paka ka tau ki te taimi pe ko ni te ngawele reha ke pene tue ka ku te hu mai e tangata ki hoko atu e tau tala noa ma tau whamatala koe he pungpungi ni. Oku ke foi konga mahino fu ke ni e kainga whanong ko loi pe ku o mo tau taina pe ke me ko mo tohi mo o mai e tau tala noa ka konga e taha ko koret ko mo tolu tau pe ku ke tui ki to taha ko o mai por kalama ko ya ni whamatala pe kai mo kata ko ngawe mai pe ngahi le mo ngahi lea fe unga pe pe ke hanga whaanga I oku ata ke whaanga I talanoa ko whaha ko biveni pe koto e taha pe o mai o polokalama he ni ata ke whaanga I ne talanoa pe te ke hanga o ha ho whainga mai o talanoa ko ho uhinga pa ke o mai pe ko ngai whihu ike ai ke nau tari mai ko ngai ko whaunga pe ia e lama o mauai ke tau mauai mahino pe mo oni ko ngai mea tau whekumi ki ai ka heka ke lawa ia he tau ngau ia ke ngai lea ke ki sai
te ko nga pe ko mai ta no fo ka ku ka kon tu ku ke feinga pe ke koneki ke a piven tu ku ke ka pau o ku ke ne fa tonga o se maka ni telefoni mate ai ka ko tu ko neti na ke mo ui mai pe ka ko neti ka ku fa malo la ya to mo ke tatari ke nga ke tau ki taimi ki ai ke te lock in mai ke tau ke hokot pe tau programa
si e te lave te ungata he o poke ke mau e tatalite
ala si o ko faanga ko si o ku fuakava o atu ai ki hiva ko ni whakaana ua pe si o fofonga ye aho moi po nolotonga e taimi whainga taa ko ni o mawa o whalahi atu ki te koe e o whabege kawalangi e whanonga ke wawe a taimi ki tauto e whilo aki ai.
mafu